Oppo A6 Pro 5G hadir dengan military grade shock resistance untuk memastikan phone korang selamat bila jatuh. Oppo A6 Pro ada sistem Super VC Cool memastikan phone korang sentiasa sejuk, juga membawa prestasi lancar dan stabil walaupun semasa gaming atau multitasking. Jom saya terangkan spek phone ini. Oppo A6 Pro 5G. Screen size 6.57 inch AMOLED 120Hz refresh rate. Chipset MediaTek Dimensity 6300 dipadan dengan 8GB RAM, ada extended 8GB RAM, total 16GB RAM dan 256GB storage. Kamera utama 50MP, 2MP. Pada kamera selfie 16MP. Bateri 6500 mAh dengan 80W Super VOOC charge. Phone ni ada IP69 water and dust resistance. Harga Oppo A6 Pro 5G RM1199 dengan desain yang nipis, elegan, tahan lasak, phone ni memang berbaloi. Nak info terkini, korang jangan lupa follow All Gadget, your gadget solution untuk video teknologi update yang menarik.